Zaninah dar som panhi lechan vea English Premier League season thar sangni somni paruk somni pasari season an khel tan don ta a champion lai Arsenal le championship a champion awanga English Premier League khel tura in hlang kai thar zinga thiam ber Coventry anin ma chon don hemi chungchang hi tun tuma hian kan clear lockdown ani ahma sabera chuan Coventry le English Premier League in zomna chungchang an manager chungchang te hi soima satalokila Coventry hi English Premier League din tir sangkha zakwa somkwa pani kwa thum season masabera team tel somni pani zingami annia chumi malama chuan English top flight a zone zatin season somthum pali an khel bok kum sangkha zakwa somkwa pania English Premier League din ani khan bultan tu zinga antela an in hamtan ve ngar nuwa kum sangni pakhata English Premier League atangin an relegate ani khami hnu kha chuan English Premier League hi an khel phak hlei thei talawa an beise atagram an chantir hlei thei lo ma se Chelsea legend Frank Lampard an roi hnuwa na sataka ma sonin championship a season masa khan an champion ta a ti chuan English Premier League hnuai che division a champion chungin Lampard hawin English Premier League anin pet kai ta ani Tottenham le Liverpool striker thin Robbie Keane te po an lo khel to na Coventry hian season somni panga chung English Premier League an khel phak lo hnuin hein elna hi tun season atangin an khel tran vele don ania antan chuan hun hlubi kani chumi thlenpui tu Frank Lampard ani le zel te hi abikin Lampard ngai sang tu tan phei chuan chanchin ngai nom bik ni tir thei tu tur ani ta bok Frank Lampard hi Coventry hian kum sang ni somni pali November thla an ruaya season khatle achan ve akai hruai to season tira tanga akai hruai masak ber season masa promotion amu puya a coaching career a chet thatna ber club ani tamek ama in Chelsea youth team te Chelsea senior team te Derby County Everton chenin akai hruai towa a lo tling lem lo Coventry a ero hun rei lo te chungin an ngai san ron an hi ro ani Lampard hian ain khel lai khan awang lai hun Chelsea ta na hlana a career puma match zako chuang a khel man chuta tanga match zaruk somli pariat chu Chelsea ta na a khelania Blues a major trophy ringot po som pakhate mewa choi mana midfielder goal khung thei goal zani chuang khung tu assist po zani don nei ania ain khelai khan top player zingami ani ngar chutiang player ro pui tak chuni ma sela a coaching career a hi chuan base a phak lo thina chuwangin a ming that a chun zom hlei thei lova chutiang kara chun Coventry a in siam thain a ming thata hleya a ming that lai takin top flight league a khel pui don chuta po champion lai Arsenal ngat an ma chon dona engtin tak anau te hi kheltir don nimo Coventry hi an din mun kan soidon chuan English top flight league English Premier League ala champion ngai mi lo an nia cup competition lama chuan sakha zakwa somret parugria sari season a FA Cup an champion a kha ba khachu top flight club te in elna anga champion no moi an la choi mi lawa division niam zoka te ero an champion venual to second division tuna EPL championship ti taka hian voini an champion towa third division a po voithum an champion towa chuba ka chuan cup competition in elna niam zok angchi EPL trophy a te third division South Cup a te Birmingham Senior Cup te Southern Professional Floodlit Cup a te an champion towa English football a in elna sang berber anga te chuan champion no moi an choi ngai meu lova kan soitak angin FA Cup a voi khat an champion to ti lo chu English football a top competition top tournament angchi a te thil danga an la champion mi lovani kan soitak ang khan tuna an manager hi Frank Lampard Chelsea legend ania he clubina kumsomni panga chunga an ti thei lo kha Lampard tho hian ti thei ta in kumsomni panga nuwa an mut fu lai ber an phur wang lai an tong ta me kania Zaninah chaktura rin kai lo zok ni ma sela Arsenal tan he team phur tak hi film khur taka machon an ngai do na team borok nei thalutuk hi chu Khel swal an ol thina che swal pal chance asan na an ni thin chu wangin Arteta le anaute tan har salatuk tura ngai an ni lo rualin film khur angai do na ni Coventry hian player langsar an nei lem lova player thafal in nga na big angkha an nei lem lo an goalkeeper Carl Rushworth hi season masa championship a goalkeeper thaber ni in voisong pasari goal aveng hima Golden Glove adong an forward Haji Wright hi alangsar Paul ni in tuni pui transfer laya Brentford atanga an laglu
midfielder Frank Onyeka hi apoimo ngal arin omboka tayo awani Nottingham atanga anlak lupo hi an player nei zinga alangsar polani ani ho hi player langsar zole poimo turte anni mela anol pui chuan kan hre chiang hlom lawang he team hi team anga tha team anga an system bel annia chu tun din hmuna English team thaber Arsenal laka hian fia in anom don ta ani Coventry tan hi chuan relegate lo phot anga ya chu an machop masa ani an season thumna board chawatangin European football angte chu an beise ngam chau dona chutiang ang team chu an ni awangin an tan chuan in hamtan apoimo masa a chu wangin Coventry tan hi chuan relegate lo hi tin zone len bertur ani don hrimhrima Arsenal in champion le an tum don thunga Zaninah hian champion tum le relegate lo tum in khelin chutiang chuan English Premier League season thar hi an tan don ati thayani Arsenal lama kaita ila Arsenal hi champion lion niya ama saberatan tunni pi transfer hi an mang thato kem mamo an leem chuatir ngai angte an chuatirem ti chungchang hi soitalokila Arsenal hian Premier League dominate chance an nei thaber ria angai theya an dominate nge yang ti in soithei ni big lo ma sela dominate tur an omani chuan Arsenal hi ko an olvia wang tuna hian Arsenal hi Premier League ka champion lion niya tun din hmuna English team thaber ti ngam khopa tha squad nei tha mai ni lovin nei cha ve tok tak position tina du thlan tur nei tha anni goalkeeper enta ila David Raya a oma Spain number 1 ni phak lo ma sela Premier League ka tun nai season thum chunga goal veng him tamber choi moina dong tu ni in tun nai season thum chunga Golden Glove dong tu ania Arsenal hian tun din hmuna Premier League ka goalkeeper form thaber an nei ani Arsenal hian tun ni pui transfer hi an mang tha ati theya Leandro Trossard Jakub Kior le Christian Norgard te chuatirin tuna hian shal an phal an la shal si lo te po an oma an lak lulama hian backup goalkeeper Meslier te Leverkusen atanga lona an ho an lei nge tak piro hin kapi te Club Brugge atanga an lei Christos Zolis baka timin ngana tlak ni ngal Bruno Guimaraes an la luta an lak lute en hian Arsenal hi ama ain an thasot don ati ngama quantity ain quality an boost na sajok ti asoi ngam ome chuwangin Arsenal hian transfer an mang tha a chuatir om tak tak an chuatira an mamo an la lut ati thei du thu sam ang tak ani lawani point transfer an mandan hi a thatok viau ani Arsenal hian panna lai emo chabik na lai emo an nayem ti hi soile ta ila hei hi zona om thei takania goalkeeper kan en chuan David Raya thatzia soinon angai lawa backup goalkeeper hi Khovela goalkeeper Mantamber kepa Arrizabalaga ni in ani baka hian Leeds United rin roll thin Ilan Meslier an nei boka anni aya backup goalkeeper nei tha anom big low defender kan en le chuan left backa Calafiori a oma Lewis Kelly ada thei boka hin kapi po hi a chhor thei right backa ni sela Jurian Timbara oma Ben White ala omtel boka tin anni baka hian Mosquera hi right backa a chhor thei bok an defender thar tur Esri Konsa po hi right backa chhor thei ani center backa Saliba Gabriel le Mosquera te anom sa a Esri Konsa hin kapi Calafiori le Timber chen hian center backa chhor thei anni Jurian Timber ngat phei hi chu an ram tima center backa a khel na sa a Ben White po hi Brighton a khan center backa a khel tam hle a natural position zok ni in Arsenal a hian right back lama a khel tam zual ta chawani chutiang chu an ni hloma wangin Arsenal hian defender a du thlan tur an nei that pha a position khat chau lawa rin tlak an ni fura wang hian an dai zai le zual midfielder kan en chuan Declan Rice Ezele Zubimendi te an oma anni pathum tel lovin Martin Odegaard Bruno Guimaraes le Lewis Kelly ten Manchester City laka bulantana an khong zia kan hmuni kha Fabio Vieira hi chu shal an tum mek ni in Max Dowman hi alanau deva nakin huna la thattur akha to ka kan hmu turani Mikel Merino hi in pei atreng ani boka ani hi midfielder ni masela forward anga an chhor atam zok ma ani Arsenal hian midfield a hian du thlan tur an nei tha a men management lama anti that viau lo chuan lung oilo anom thei hialang a ti tur khopan ni soi ang khan Declan Rice Ezele Zubimendi te telmi alo point Odegaard Guimaraes le Lewis Kelly te point City khati khop khan an khel theya
chu wangin he team a hian midfield ta du thlan tur hi an tha thlot team dang zong a in midfield ta hian du thlan tur an nei tha ti ta ila kan soisual kher lawang forward hi en ta ila forward ta hian Bukayo Saka Gyökeres Madueke Kai Havertz te an oma Martinelli hi an hral phala an hral don em ti ala chiang lo thunga Gabriel Jesus po hi an hral phala Ethan Waneri hi lona achua an phal sak boka Nelson po achua arin om chu wangin tuna tak hi chuan Arsenal hian heng kan soi forward an nei sa atang hian pali hi an chel tur chiang sa an chhor tam zual turte ati theyanga chu baka chuan an lak lu thar Christos Zolis City laka assist voi ni nei Arsenal a tlangnel ngal tak team ei lo an nei tel bok Arsenal hian position tina du thlan tur an nei tha a an tha tok panna lai bik an nei lova position tina an tha em vek ati lo thei lo adot lea chuan Arsenal hi champion thei turin an tha tok em ti hi soive le ta ila Arsenal hi champion thei tura an tha tok lawani chuan team dang champion tura tha tok anom bik lawang chu tuna an din mun ani awangin Arsenal hi champion thei turin an tha tok ani mai lawa champion turarin kai ber an ni hial zokang an squad player quality du thlan tur an nei that dan te an system an bel dan te le team boruak te kong sang thlirin Arsenal hi an tha em maya champion tura be seisan an ni lo thei lo Coventry laka hian enge kan be sei kan ti thung chuan Zaninah season thar match ma saber khelin Coventry an ma chon don ania English Premier League hi English Football League sang ber ni in adot che chu championship hi ani chu in elna a champion lai ve chu anin ma chon don ta ania English Premier League champion lai le championship a champion lai te hian season thar match ma saber hi an khel don ta ani Arsenal khelmola in khel tur an nia ni lo po ni sela Arsenal le Coventry hi player an neya anin thlau em maya chu wang chuan Arsenal hi in khel thunun tu tur jok an ni in khel thunun chungin an noronga Coventry hian counter attack na taka chut an tum ve bokang chu tiang in khel chu Zaninah hian kan mu arin om Arsenal tan chakanga ya draw result an lo chua chuan an tan result chetak ani dona draw emo tlom emo athiang lo bur champion lai champion le ngei tum an nia chu wangin an tan nena chang ngei chunga season bul an tran anga ya abik takin kai thar team laka phechuan solid point an mu ngei anga ya ni Coventry eroin draw result an be seilian berin arin oma professional takin chakdan kong an zong ngei don ti chu achiang ma se draw result jok lo chuak po ni sela an tan lom na tur atlingang Coventry tan hi chuan tlom po ni sela indom kun ngoi na tur ani don lova Arsenal laka tlom hi an tan za thlak ani don lo chu tiang kara chuan an draw emo an ne emo ani vai chuan Coventry fakna ain Arsenal selna ari ring zokang Arsenal hi chak turarin kai zok an nia an chak ngei po arin oma ma se chak zo lo ve thei an ni achan chu an khel tur hi football match ani tlat Arsenal hi an nge zual tak em chan pakhat soita lokila kumsang ni som pakwa atanga Arsenal kai shwe tu Arteta hian ala kai shwe ngar awangin Arsenal hi an nge zual em maya an club how tu te do theina an chelna le Arteta an rin sham ngam nara an seng meka Arteta an roi tir lama tangin lotlin ngal hluai lo ma sela lotlin na sang jok changtan mekin an thlen chin le an be seipo ama a in asang to zoka Arsene Wenger nuwa Premier League an champion masak ber tong ta hialin Champions League po Wenger nuwa final anin pet kai masak ber an tongani kumsang ni som pakwa atang khan Arteta hian Arsenal hi kai shwai tanin adu danin squad asik soya shal ngai shalin adu zong alaya club board lamin an thlop thale ti chuan season ruk le achan ve akai shwai kui thak towa hemi chung hian team thatak dinin akai shwai tira Arsenal le tuna Arsenal hi chu in thlau to takan ni nge po anin nge lei clearna tlang danga tangin ti zong hian soita lokila Arsenal hian English Premier League kai thar team an ma chon nung voi som pani atangin voi som pakhat nena an changa season masa a Sunderland nen gol ni ve khunga ani ne tok tum kha kai thar an ma chon nung som pani atanga an chak zolo om chunani season masa khan Arsenal hian Premier League match samthum pariat atangin gol som ni pasari chawan chua match som pakwa clean sheet an nei gol chuat tlem ber le clean sheet nei tam ber ni in defensive record an nei thaber
head to head a chuan anin machon nu nung song pasaria Coventry hi voi khat chawan chaka anin machon nu nung pariat atang phei chuan Arsenal hi voi sari te meu an chakani Zaninah hian Arsenal tana bultran tura bei seite chu goalkeeper David Raya right back Ben White center back Gabriel Mosquera left back Calafiori midfield Declan Rice Bruno Guimaraes le Odegaard te in kopin forward Zolis Havertz le Saka te anin kop bei sei ania Arsenal hian an right back rin roll zok Jurriën Timber hi aladam thalova chu wangin Zaninah hian Ben White zok hian bulatan rin ni in center back hian Saliba an la chhor thei don lova hei wang hian Mosquera bok hi Gabriel hian adin pui bei sei ani Coventry hian 4-3-3 formation bok Arsenal laka hian an man bei sei ni in goalkeeper an rin roll championship season liamta an champion theina tura tholok berte jinga mi goalkeeper Thaber clean sheet nei tamber ni bok Rashford hian bulatan arin oma defense hian Van Ewich Thomas Amenda le Da Silva ten bultanin midfield Onyeka Yarenki le Grimes ten bulantan bei sei ania forward hian Thomas Asante Sims le Chawana ten bulantan bei sei ani boka tuni puilaya player thar anlak lu then khate Zaninah hian bulantan tir ngal arin om lavani kan soitak angin Zaninah Arsenal le Coventry machon tur hi English Premier League season thar sangni somni paruk somni pasari seasona match masaber turania Arsenal khelmual Emirates Stadium England khopui London an khel dona zanlai pel darsom panhi le chan ve tang hian an khel tan don ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soijaw theina chu nivele photro se